Ka New Tribute Council Sumer Unit Hakamit jongka khanriu tarik unailar arjar arpulai kaliyo jengtip bagi don lai teli kisumo ki bakit ikibar jela banwan penpoa yaki sha nongba shilong. Hadin ki jengtip kapati kena na kaliang ke HYC Sumer Unit kala upshrip bat hakapor kembas post yang menmen kilayo banbat yakini ki lai teli kisumo basyong di kibar jela hakabaki don kembal lai pongot ai. Nagaliang keseng kala toket bat pani ki kot kisla, rei kini ki breu kim simla don satia wat yaki ipik ki chongki. Kila itu bagi temu ban lek chna pandal sha shilong. Nagaliang keseng HYC kala pen pai biang no yaki da kitei hi ki sumo na kajaka kaba kiwan. Ka khandru tarik Agas arajar pulai. Ka HYC umiam circle kala yo jingtep ba kidan ki kharpoi ai Bangla, di balalait na bornihat checkpoint. Semkot kamsla. Na kaliang jongi nila yale sistem ba, yin up yaki hani halat umroy. Ba nila ayo ban bat yaki kumba spouse teng ye. Anda nila ayo bat hani halat umroy. Nila peniang yaki ban ilapan ban kita. Jadi na kaliang jongi ki dalam la ban peni satya ikot isla. Ba ki dekhar ki dan kumba arsan lai thobot e ba wan sene. Ba buat nek seselong jing temu jang ki ngimtep dari nakaliang kaseng takum karukom terikam jaga kaseng hi ngim ailat lada hip dan kot kesla mentakas ngi ngila yo ban terikam lang naka bat ka umiam police station aba kila adon lang bat ngi bat ngila yo bat lang nang ni syakmat ni tentu bat ngi kran syai ba nakaliang kaseng inom ailat yana iki karpoi ai nei kibreu barjan lagi bakram kot kesla manwan hanya rijongi. Nang ni syakmat ngin lek be kabaran kam, bar harket hardang inum ailat, yiki barja lagi bakham kot kot.